Botswana le ithaopa go tshegetsa phuthego ya boraro ya lekgotla la mafatshe a tlhabologang ebile a dikaganyeditswe ke a mangwe. Balemirui ba kgothadiwa go inaakanya le tiriso ya maranyane le methale e mešwa go itepatepanya le seemo se se sa iketlang sa loapi. Fa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao the Zebras se kgapelwa ntle mo kgaisanong ya Hollywood Bets COSAFA Cup. Nna ke bidiwa Oratile ke fitlhile mme fa re simolola ka tse di digogang kwa pele. Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi a re lefatshe la Botswana le ithaopetse go tshegetsa phuthego ya boraro ya lekgotla la ditšhaba ka UN ya mafatshe a tlhabologang ebile a dikaganyeditswe ke mafatshe a mangwe ka morule monongwaga. Taotona Masisi o buile se fa a kopane le moemedi wa mafatshe a tlhabologang ebile a dikaganyeditswe ke a mangwe mme Rabab Fatima yo a kgotseng Taotona mo boemong jwa lekgotla la UN go bo a emenokeng ditiro tsa lekgotla le. Phuthego e neela mafatshe sebaka sa go batla ditharabololo tsa dikgwetlho tse di teng mo mafatsheng a tlhabologang ebile a dikaganyeditswe ke a mangwe le go betla isago e atlegileng. Mo nakong eno lefatshe leno le tshwere bodulasetilo jwa mafatshe a LLDC ka jalo go tshegetsa phuthego e mono e tla bo e le katlego e kgolo ya lefatshe leno ka e tla bo e le la ntlha e tshwarwa mo Aforika. Go tshwarelwa ga phuthego e mono gape go raya gore thulaganyo ya ditiragalo e tla dumalanwang mono le go neelwa leina la the Gaborone Program of Action. Godimo ga moo phuthego e tla bo e tsenwe ke botautona ba le 30 mokwaledi-mogolo wa lekgotla la ditšhaba le mothusi wa gagwe baeteledipele ba makalana a lekgotla la ditšhaba le balalediwa ba feta 2,000 lefatshe ka bophara. Since that time, we want to own you. Yes, it will be in December this year. We're going to general elections in October, and we don't expect to have any issues as usual. The new government will be sworn in by the second week of November latest, and we'll get going. So I'm hoping the next meeting will be around that time. And in the meantime, if anything crops up, and we need to connect, we can even do it virtually. Yeah, Gladys at your disposal. She's got all the brief. She's got a minister, head of the public service, a deputy, and everyone in the ministry will be. You have got tremendous convening power, which I saw in COP last year, where you were able to bring all those leaders to the room. And I'm also grateful to you. I mean, because of we have now in the new program of action a priority area on climate change, the unique challenges of the climate change of the landlocked countries. And Excellency, just to let you know that we have the new program of action which has been agreed by the General Assembly, by the PrepCom last year, and it will be formally gavelled in Gaborone. And I have to commend the leadership of your ambassador and her team in leading the LLDC group in the negotiations, and you can be proud of this new program of action. It is a program of action of really actions. I think we'll be breaking new grounds. There are some clear actions, targets, and deliverables. Everything that you do with regard to the LLDC's trade, transit, these are all WTO related. There is a clear deliverable asking for a new funding mechanism for the LLDCs for their infrastructure. There is, for instance, asking the Secretary General to set up a high-level panel to look into the freedom of transit of LLDCs. So there are many such very good deliverables. So you can be very proud, sir. This will be the new program of action for the next 10 years for the LLDCs. There is a lot of excitement. So after we go back, the Secretary General will be sending out the new invitation to the heads of states and governments, to all even member states. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgotse tautona wa pele wa Mozambique Dr. Joaquim Chissano go bo a amogetse taletso ya gagwe le go nna mongwe wa dibui tsa tlotla tse di neng di bua ka botshelong le ditiro tsa tautona wa ntlha wa lefatshe la Botswana se Seretse Khama ka letsatsi la segopotso sa gagwe ka mosupologo kgwedi eno e rogwa mono Gaborone. Tautona Masisi a re loeto lwa gagwe mono le nonotsha ditso tse di teng gareng ga mafatshe o mabedi tse di tswang go loe
pele ga boipuso jaaka mafatshane a lwela kgololesego. Dr. Chisano o ne a lemoga le go leboga seabe sa lefatshe la Botswana ka nako ya lefatshe la Mozambique le lelwa kgololesego segolo bogolo fa le ne le amogela tautona wa bone wa pele Re Samora Machel ka nako ya fa a ne a tshabetse mono kwa toropong ya Francistown le Lobatse. Fa le mono Dr. Chisano o ne a kopana le go buisana le tautona wa pele Dr. Festus Mogae. Godimo ga moo Dr. Chisano a re jaaka fa lefatshe leno le ipaakanyetsa ditlhopho go botlhokwa go netefatsa fa e le tse di gololesegileng. Mo go tse dingwe tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le mothusa tautona Re Slamba Tsogwane ba gorogile kwa Swakopmund, Namibia ba re mo loetong la semmuso ka taletso ya ga tautona wa Namibia Dr. Nangolo Mpumba. Mo loetong la gagwe kwa Namibia tautona Masisi o solofetse go buisa bokopano jwa ditshupo tsa merero ya tsa papadi ya Swakopmund International Trade Expo e tla tshwarwang gompieno. Tautona le molekane wa gagwe ba tla nnela dipuisano ka dikgang tse di amanang tota le ditlhabololo le botsalano jwa mafatshe a Botswana le Namibia ga mmogo le tirisano ya one mo mehameng ya tsa temothuo, mesepele, itshireletso le ditlhaeletsano. Motshwarela tautona Dr. Gefense Mzwinila o ne a ile go laela tautona le ba ba mo patileng mo loetong la gagwe go ya Namibia ba akaretsa mohumagadi wa ga tautona Neo Masisi le matona a mangwe a puso. Sepodisi sa Botswana se tsweletse sentle mo maitekong a sone a go ema nokeng setšhaba le mohama wa dikgwebo mo go lwantsheng borukgutlhi go thusa ka tshireletso. Se tlhalositswe ke tona wa lephata la itshireletso Rekagiso Mmusi ko thutopuisanong ya Adopt a Police Station breakfast meeting e neng e tshegeditswe ko motseng wa Tlokweng. Lenaneo la Adopt a Police Station ke lenaneo le le ikemiseditseng go tisa tirisano mmogo le gona le tshwaragano e motia gareng ga sepodisi sa Botswana le bagwebi. Lenaneo le itemile go kopanya sepodisi sa Botswana le bagwebi ka maikaelelo a go thabolla dikago tsa sepodisi go ralala lefatshe leno, segolobogolo kwa mahelong a setšhaba se kopang dithuso teng ga mmogo le kwa mantwaneng a boiteketso. The initiative provides an opportunity for the business community to choose. Lenaneo le neela bagwebi le setšhaba ka kakaretso sebaka sa go thopha mahelo a sepodisi go ka thabolola. Mo godimo ga mo se tla tiisa botsalano jo bo motia gareng ga bobedi jo, mme mo letlhakoreng le lengwe se tla godisa serodumo sa dikgwebo tse di tla thusang go thabolola mahelo ao a sepodisi. As the exchange of ideas and expertise also enhance. Lenaneo le solofetse go ngoka mo go tseneletseng bagwebi go ema nokeng maiteko a puso a go tisa ditirelo tse di nonofetseng go ka dirisiwa ke setšhaba. Let us work together more. Let us see where there is a need. Ga re bereke mmogo mo go boneng gore re thabolola mahelo a rona a sepodisi, se tla nna katego mo go tlhomamiseng gore re ntsha maduo le go isa ditirelo tse di tlhokwang ke setšhaba re le sepodisi sa Botswana. Give me the opportunity to work on building our capacity to deliver. Corporate image and strengthening your goodwill. And I said, indeed, yes. O tsaya tsia sekao sa sekgwebo ya gago e se dirang ke konokono mo go direng dipoelo tse di botoka. Maiteko a e tla nna katego e tona ka jaana sekao sa rona re le dikgwebo se tla nna le mothala o bonalang jaaka re tabo re eme sepodisi sa Botswana nokeng. Happy to help you. Part of it is that will give us an opportunity to be visible, brand visibility. Lenaneo le la Adopt a Police Station Initiative le tswelela le supa maitema a sepodisi sa Botswana a go ba kwa pele tshireletso ya setšhaba, mme mo godimo ga mo e le sekao sa go hetola dikakanyo a go atega go nna lekalana la itshireletso le le digogang ko pele. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Tlokweng. Lephata la banana bong metshameko le ngwao kwa Maung le abetse moletlo wa ngwaga le ngwaga wa tapoa madi a 115,000 pula. Motshwarela mookamedi kwa lephateng leo Re Tshepo Letshwiti o supile fa moletlo o tsamaelana le maitlamo a bone a go tshwaraganya metshameko le ngwao. Re Letshwiti o buile seo kwa Qaqaba kwa moletlong o rulagantsweng ke lekgotla la Okavango Kopano Mokoro Community Trust OKMCT.
Moleto wa Tapua o tshegetswang ka kgwedi ya Seetebosigo ngwaga le ngwaga kwa Chachaba ha gare ga makgobokgobo ao Kavango ke moleto o ipelelang ngwao ya baei wa akaretsa botaki le bodiragatsi ja dipina tsa ngwao ya seei dikgaisano tsa nkashi kgotsa mabelo a mekoro le diletso tsa setso ena le di-value chain tse le gore banni ba motsona ba ka itshetsa ka tsona ke ra gore event ya go nnana ha re tsa re isa go godimo e tsisa bajanala ba le gore re ba bitsa domestic ebile ena le kgonagalo ya gore e ka tsisa bajanala ba le gore ba tswa ko ntle re tla thusa bone the organizers gore re formulate the rules and regulations tsa gore di ka tsamaisa event ya go nnana gore ba tlotlo ba kgona gore ba e tsamaisa sentle re le mo gore re tshwaraganya le ba KMCT le ba bangwe hela jalo gore re dirisane mmogo gore re thusane gore a bagolo ba ka se ka ba neela bana di-skills tsa go diragatsa other ke di-crafts botaki kana go tsamaya mono ke le tour guide. Moleto o kaiwa gape fa o thusa mo go thabolleng bojanala le ngwao ke gone go leka go tswakatswakanya bojanala jwa rona ke gone go leka gore ka sekgwa gate go differentiate your product re leka gone gore re ipharologanye ka bojanala jwa rona re leka go supetsa Batswana hela le ba bangwe e seng Batswana gore makgobokgobo ke eng ke kgona go bona dihatego tse di shwa e le lantha bata mo Chachaba bangwe ba letse ba utule ditaudi le la bosigo bangwe ba letse ba bone dinare di bapile le mantu a bone me ke yone purpose ya Chachaba. Parati le balatedi ba moleto o ba re baeletsa go bona o godile go nna nngwe ya meleto e meletswang mathe le hatse ka bophara me gape o thame ditiro le go tswakanya itsholelo ya banni ba Chachaba. Maretha Kaisara, BTV News, Chachaba. Balemi barui ba kgothaditswe go inakanya le tiriso ya maranyane le methale e mesha go itepatepanya le seemo se se sa iketlang sa bosa se se felelang sebaka leuba seo se builwe ke moromaganya ditirelo tsa temothuo ko kgaolong ya Letlhakeng Re Thomas Dubana kwa pulong semmuso ya ditshupo tsa temothuo kwa Motokwe Bosheng. Re Dubana o ne a ikuela tota mo baleming barui go tlhoafalela go tsamaisa temothuo ya bone jaaka kgwebo go thusa go direla lefatshe leno dijo tse di lekaneng. Ditshupo tsa kgaolo ya Motokwe di sale di semodisiwa semmuso ka ngwaga wa 2017. Ditshupo tse go tlalisiwa fa di rulagantswe ka tshwaragano ya mokgatlho wa Motokwe Farmers Association le morafe wa motse o. Mme fela monongwaga go supola fa bontsi jwa batho bo sa kgona go tisa leruo la bone mo ditshupong tateng ya leuba. Jaanong ke sone se ke reng re tshwanetse gore re inaakanye le methale e mentšha e re kgontshang gore re tle re ntshe maduo le a go ntse go le leuba ka gore yaka le kaela thoko go lebega mo kgaolong ya rona ya Botswana re nna re le mo leubeng yaanong a re dirisa methale e mentšha go ya gore kgontsha gore re nne re tshele re nne re rue ntse go le leuba. Dikgwetlho tse di harehireng mohama wa temothuo mo kgaolong ya Letlhakeng di malwa. Na le mathata a bojanjo ga te tolela mme le go kopa re ta di bona bile le moetele dipelo wa lephata go dipatlisiso a di dirwe ke le bana le phata le le nunuhileng la agricultural research a ke le phata la tele sampe le teng ngo so tse bona bo sombe wa bo 10 da la mathata a bojanjo bo thabanjo. Go na le melemo e kgonang go se lwantsha mme kana melemo e batla e le gore wa spraya mme maloba jale ne re dira demonstration ya sona ne ra dira demonstration go kgaolo e nngwe ka gale re le ka go supa gore o ka se laola ya ga re o se spray gore mme ga o spray ga ngwe wa spray go na le lenaneo gore o boele le o spray. Banana ba ne ba rotloediwa go inaakanya le temothuo le gone go tsaela malebela mo ditshupong tsa kgaolo ya gantsi tse di supang kgolo ngwaga go ya ngwageng. Gore o tshwanetse go bo o le monana yo e leng gore o na le passion mo go se o leng gore wa se dira gore o se go a leka gore o se le mo businesseng ya thuo hela ka lebaka la gore o bona tsala ya gago a le mo go yone tshwanetse go bona le passion. Ha ne se ka ditshwara godimo re ka bo re na le tautona wa lehatshe la rwanda re Paul Kagame jang ka maswabi ga ka gona go nna le rona mme na le ditse gore a tle go nna le rona gore le bone bogolo ba ditshupo tsa rona gore di lemogiwa ke batho ba le bokgakala bokae ebile ngwaga o ne o re le mo gone gore tla be re na le baeng
ba ba tswang go the Royal Scottish Agricultural Association o le hatse la mo mosedinyana ra ba laletsa ba re utlwaletse hela ba re mere ba tamola gape batho ba ira so seo ka go sonela go tswa mo gone gore re tsamaisa dilo jang le tshwana jang. Re sa lefo puso e tsweletse ka maiteko a go rotloetsa tirisano mmogo ya bana le seabe mo mohameng wa temothuo go thusa go bula diphatla tsa mebereko le gone go tlhabolola matshelo a Batswana. Lucky Toteng, PTV News. Mapodisi a Serowe a tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone monna wa dingwaga tse di 35 a bolailweng ka go tlhabiwa ka sengwe se se bogale kwa masimong a Molejane gaufi le motse wa Mogorosi. Mookamela mapodisi a Serowe Superintendent Poloko o teng a re ba tshwere rre wa dingwaga tse di 30 yo go belaesegang e le mmelaelwa go ba thusa ka ditlhotlhomiso. Mapodisi a tsibogetsi tiragalo e morago ga go longwa tsebe ke mongwe kgwedi eno e rogwa fa go na le monna wa dingwaga tse di 30 yo thabilweng ka sengwe se se bogale kwa masimong a Molejane mo kgaolong ya Mogorosi. Nna le kgang ye nngwe gape ya polao yone e le gore e diragetse ko kgaolong ya Mogorosi ke masimo a Mogorosi a bidiwa Molejane mme yone mo kgang yone yo lategetsweng ke botshelo ke rre yo dingwaga tse 35 mme mo go yone le gone ne ra nna le yone katego ya go ka tshwara ene mmelaelwa wa rona yo e leng gore re santse re mo tsolotsa mme ene o ta itshupa go lekgotlatshekelo mo bogautshwaneng gongwe ka moso gore le ene re ye go kopa go re aname a tshegediso mo golegelong re santse re dira ditlhotlhomiso ka re ke dikgang tse dišwa ka yone tsela yoneo. E ntse le kwa Serowe mapodisi a mo ditlhotlhomisong tse dingwe tsa lesola mmeo dingwaga tse di 40 yo lathegetsweng ke botshelo a santse a itshela bojalwa mo marekisetsong a nnotagi kwa kgoteng ya Mosenya. Superintendent o teng a re ba fitlhetse mme yo a sa tshikhinyege kwa lefelong la tiragalo mme a ragosediwa kwa sepateleng sa Sekgoma Memorial kwa thomamisitsweng a thokafetse. Gape e ne a re gone ka 29 ko maitisong ko kgoteng ya Mosenya gone mo Serowe ko bareng ya Morning Star ga nna le mme mongwe gone ko wa dingwaga tse 40 yo e leng gore ne ga supagala gore nawa mme ra reportelwa ra mo isa ko sepateleng sa Sekgoma go neng a netehadiwa ga sa thola le mo botshelong le ene re santse re tlhotlhomisa go ka bata go itse gore tota se se ka tswang se bakile leso la gagwe ke eng. Mapodisi a Serowe a kopa banni le ba malwapa gore ba kope thuso fa ba thokile kutusisano mo godimo ga mo a supa gore sepodisi se ka thusa go rarabolla dikgothang. Ke ipidile Gaole Bali, Botswana Television, Serowe. Makasirato yo mogolwane wa kgotla ya ditsheko ya motšhudi Queen Mwanga o ganne go letelela mo eteledipele wa kereke go itse kgosi Mojadigo tetla ya go emela tsheko ko ntle ga kgoregelo. Mojadigo wa kereke ya Divine Anointing Church International o lebisitswe melato e le mmalwa ya tlhakanelo dikobo e le mebedi e le ya thubetso fa e le mebedi e le ya go tlhakanela dikobo le bana ba dingwaga tse di ko tlase. Mojadigo o ne a romelwa go kgolegelong ke Makastrata yo mogolwana go tsa ditsheko ya motšhudi Queen Mwanga kgwedi e fiting le 20 ka nako e kgotla e neng ipaakanyetsa go ntsha katlholo mo kopong e dirilweng ke Mojadigo ya go emela tsheko ko ntle ga kgolegelo. Mojadigo o lebisitswe melato e le mebedi ya thubetso le le mena go dirisa bana ba dingwaga tse di ko tlase ga 18 mo go tsa tlhakanelo dikobo mo ngwe ya dikgang tsa di lebisitsweng. Dipampiri tsa lekgotla di tlhalosa fa re ka kgwedi ya Hirikgong e le 8 monongwaga mosekiswa go itse kgosi Mojadigo o na tlhakanela dikobo le mosanyana mongwe ntleng ga tumalano. Fa ntsha mabaka a leng kgatlhanong le kopo ya ga moruti Mojadigo ya go emela tsheko ntle ga kgolegelo, motlhotlhomisi wa kgang e o tlhalositse fa basanyana botlhe ba go belelwang ba dirisitswe botlhaswa mo go tsa tlhakanelo dikobo e santse e le bana mme go tlhalosiwa fa e le mophato o neng o thusa go amogela baeng ko kerekeng ya
ya ga Mosekisiwa le gore mosanyana yo mongwe yo dingwaga di le 16 mme ka ntata go dirisiwa botlhatswa mo go tsa tlhakanelodikobo ke moruti Mojadigo mosanyana yo o itsholofetse. Motlhotlhomisi o ne a tlhalosetsa lekgotla gape gore o setse morago masupi a mangwe ko toropong ya Francistown kwa botsolotsang basupi ba bangwe segolo jang ko lefelong la boroko ke gore guest house ko bana bangwe ba bo ko tlase ga dingwaga ba diriseditsweng teng botlhaswa mo go tsa tlhakanelodikobo. Fa ntsha katlholo mo kopong ya ga Mojadigo, Mwanga o ne a tsholola kopo ya ga Mojadigo a tlhalosa fa melato ya lebisitsweng e le masisi mme ebile ka seka e tlhokomolosiwa. Makastrata a re Mojadigo ke ene motlhami ebile moetelepele wa kereke ya gagwe mme go na le kgonagalo ya gore o ka batla go a kgoreletsa tlhomiso mme ebile go dirwa ka kelelelo go sena letshogo la gore Mosekisiwa o ka tshosetsa maloko a kereke e le moetelepele. A re molao ga o letle gore o ka fa Mosekisiwa tetla go emela tshekokontle ya kgolegelo mo nakong eno. Re dumela gore sa se dirileng ga se gone gape ne re sologetse gore re tauta makgotla a dikereke yalo le bone ba eme ka dinao because this time is one of their own who is being accused. Makastrata Mwanga o laotse gore Mosekisiwa Mojadigo a tswelele a tshegeditswe mo kgolegelong mme a tle mo lekgotleng kgwedi eno e le malatsi a 17. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Mochudi Magistrate Court. Wetsore di ba khutlo ka tsela ntseng jalo mme morwarre Tumo Mpatane o malala laotswe go gonela tsone tsa metshameko. Tumo ha ke go nela tsa metshameko retso ke ne ke bua le Reji ke motsa gore nna tshameka sport sefe go sekolong o supa hana tshameka tennis mme ke santse ke sa dumele kganya teng ha ile sengwe se ke batlang go se lekeletsa in my very big age ke kganya bowling ya no ha ke tsora ke santse ke na le tshono ya go ka ithuta bowling go tswa go ntleng retso kana go se go le thari ga ke itse ka Reji le tennis go ngwa mabelo yana me yes bowling is a sport e leng gore o ka ilekeletsa o setse le motona it's a very nice relaxed it's a gentleman and gentle ladies sport and definitely it is growing ya gola ina le kholo e khatlisa mo lehatsheng la it's a gentle ladies sport so that means right is out no tse dingwe a raka ka ra di bua re khanza ho ntate ra re tseng mo go tsone. Motsetso madume dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosono tsona tsare setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa The Zebras se kgapetswe ntle mo kgaisanong e tsweletseng ya Hollywood Bets COSAFA Cup morago ga go latlhegelwa ka dino tse tharo go e lengwe kgatlhanong le Mozambique mo motshamekong o neng e le one wa bofelo wa Group A setlhopha sa The Zebras se noseditswe ke Tebogo Kopelang mo motsotsong wa masome a mabedi pele Mozambique ba arabelwa ke Mamede Charim Jr. mo karolong ya ntlha le ya bobedi fa Amedo Jao Candido a nositse ya bofelo ya ilebile ya boraro motsotsong ya bofelo ya motshameko o go netefatsa fa Mozambique ba fetela kwa seka makgaola kgangeng jaaka bagfenyi ba Group A ka dintlha tse tlhano. Re itumeletse phenyo e le gore re kgonne go fetela kwa seka makgaola kgang e ne le motshameko o se motlhofo kgatano le Botswana jaaka e re lefela mo metsotsong ya ntlha ba tsaya ke tapele fela re ne ra kgona go ikaga sešara boela mo motshamekong ra tshameka tshameko ya rona e re etwetseng bontsi ba batshameki ba mo stoppeng se ke ba botlana mme gore ba kgonne go fitlhelela se ke katlego e kgolo. I'm so happy to see these guys under 23 qualify to semi-final. We have played a very good first half with the new system. We were very positive, particularly when we defend. We defend very high. Ke tsaya ke re simolotse sentle segolo jang mo karolong ya ntlha jaaka re ne re diragatsa se re ntseng re se dira re ne re tshameka bontle ke ka moo re ne ra kgona go nosa pele fela ra tlhoka lesego jaaka motshameko wa rona a ne a bona karata e khibidu le ga ke sa dumele gore o ka ba e filwe fela re itumeletse ka fa setlhopha se se tshamekileng ka teng kgaisano e fela yotlhe ke lebile gore ke batshameki ba botana ebile bontsi jwa bone ke la ntlha ba tshamekela setlhopha se setšhaba. We try to maintain a consistent attacking form. It is why we got some opportunity also and to score, but
okay, congratulations to my player. They didn't give up. They fight until the end. mo metshamekong e mengwe ya tshamekilweng maabane basereletsi ba sejana Zambia ba fentswe ke Comoros ka 1-0 fa Kenya e padimotse Zimbabwe ka 2-2 go lefela a fa batshegetsi ba kgaisano Afrika Borwa ba fentse Eswatini ka 1-0 fa jaanong re tsena mo go tsa bowling dikgaisano tsa National Youth Under 25 Championships tse di neng di tshwere kwa toropong ya Jwaneng di rebolotse bafenyi ba ba yang go emela lefatshe leno la Botswana a kwa dikgaisanong tsa mafatshe-fatshe tsa World Youth Championships ngwaga o tlang kwa lefatsheng la Austria. Dikgaisano tsa Singles Bowling Championship di tshamekile mo maletsing a mabedi mme di ne di ngokile batshameki ba le 24 go tswa Orapa, Jwaneng le Gaborone. Mofenyi mo letlhakoreng la bomme ya nna Kutlo re baagetse yo a neng a eteletse bomme pele go tswa kwa letsatsing la ntlha la kgaisano a latelwa ke Tshepo Maphane mo go a bobedi fa Ayana Mohammed a feditse mo go a boraro. I'm very happy that I won first place. Itumeletse gore ke kgonne go fenya dikgaisano. Gore ke fenye jana, ke ne ke ikatisa beke le beke. Bakatisi ba rona le bone ba re fa maela gore re ka kgona go fenya jang. Metshameko e re neng re simolola ka yone e ne le thata, mme go ikatisa go nthusitse. 25 Youth Championships. The games that are the tournament were very tough. Like I said, practice makes perfect, so I just make sure I'm always by the jack and di ntlha tse le di tshwentseng yana go le go nyenyane ke kganya gore ngwana mo setsana ga ana khatlego epe ka lo thata mo bowling re leka go rotloetsa batsadi ba botle kwa ntle gore re rotloetsa gore ba rotloetsa bana ba bone ba tla go tshameka bowling gone go teng di-center tse le ne di tsile ka tekatekano e lekanang ga teng bana ba lekanang ba bong bo lekanang mo metshamekong mme re eletsa gore mo competition ye nngwe mo gangwe o tlang le tse dingwe tse di latelang e be le gore yaanong ngwana wa mosimane le ngwana wa mosetsana ba go laela sentle mo motshameko wa bowling kwa. Mo dikgaisanong tsa borre maemo a ntlha a gapile ke Thabo Makopa yo a neng a eteletse pele letlhakore leo go tswa ko letsatsing la ntlha la kgaisano. O ne a longwa serota ke Rudisa Malebogo mo go a bobedi fa a boraro a gapilwe ke Edwin Nyoka. Ke na ke encourage banana gore ba joine bowling cause nako e ntse a ke re to bole ko greening so wa avoid abo drugs and dilo tse dingwe. So guys, join bowling. It's completely fee free. How tshwana o duela sepe gore o joine bowling. Gore ke bo ke fentse today. Ne ke trainer mo go maswe like every weekend. Ka to go sana sepe se ke sira. Tota se motho a ka se buang ke gone gore ha o lebeletse dipalo tse dintsi mo Jwaneng. Jwaneng ke yone the hub kana le helwa la re ba bona hala bana le leng gore le thopilwe mo Botswana go nna lone le leng gore banana ba tabe ba direla di-tournament tsa bone tse leng gore ke tsa bana dithuto ding di tshwarelwa mo Jwaneng hala ka re itse gore re ba bona ke mo e leng gore re kgobokanya bana ba ba tswang ko mahelong a harologaneng gore ba to go kopana ba re jaanong tournament maetsho hala ka Botswana ke yone e leng gore ne re tshwaretse yone tournament ya banana ba rona mo Botswana. Ditlhopha tse di fentseng di tla bo di ipaakanyetsa dikgaisano tsa mafatshe-fatshe tse di tla latelang. Thato Ranna, BTV Sports, Jwaneng. Mo Palamente wa Shashe yo bophirima re Fidelis Milele Molao wa kgoletse setlhopha sa Shadibe FC go bo se iponetse phatla kwa liking ya kgolwane ya Botswana Premier ba sena go fetsa mo maemong a ntlha mo liking ya First Division North mo pakeng ya 2023-2024. Mo Palamente Molao o bile a fa setlhopha madi a kana ka 47,000 pula magareng ga tse dingwe mo moletlong wa bobedi wa Kabodietsele o neng o rulagantse go lebogela tlhopha go bo ba tlotlomaditse motse wa Chadibe ka re bosebele ka pego. Remolao o rotloeditse a bafana ba jabulile go bereka ka thata kwa liking e kgolwane ya Premier ka motshameko wa kgwele ya dinao o ka ba isa kwa dikgaisanong tsa mafatshe a sele. Remolao a re katlego e gape e tshwanetse go nna sekao le tlotloetso mo ditlhopheng tse di potana tsa motse wa Chadibe. Mosepelo wa go nna bokete le go gaisa go re tswang teng. Ka go botlhokwa gore re itsolopaganye le go gaisa go dira gore setlhopha se kgone go itshwarelela se compete le ditlhopha tse dingwe tse di mo Premier League
se se ka ga re eletse go tsena mo Premier League season e le nngwe hela re be re hologa re batla go tsena re be re nna koo re tshwanetse re itse gore ra kwarile baithuti ena ga ra tshwanela go nna baithuti ba ba ditete re tshwanetse go nna baithuti ba ba itekang re sa le foo batshameki ba a Bafana Bajabulile ba le 10 ba abetswe madi a kana ka 2000 pula le seetsele mongwe le mongwe go ya ka bokgoni jwa bone comparing ka previous season ere eletse mo the playoffs I had promised them I will fight with you until re kona go tsena mo league e rile a tswala gagwe moeteledipele wa Botswana Football Association McLean Letshwiti a re kgwele ya dinao e botlhokwa fela thata ka ena le sabe mo itshulelong le go tlhamela Batswana ditiro. Sports tourism can help. Bojanala jwa metshameko bo ka tsosolosa itshilolo ya motse. Setšhaba sa Chadibe se rotloeditswe go tshwaragana le boeteledipele go ema setlhopha senokeng gore ba tswelele ka go dira bontle. Karabo Sibili, BTV Sports, Chadibe. Motsetso ka gore jalo a re dibe khutlo gonefa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. Farelwela Sonsalo wa mo maitsibeng a netse respetsa fa go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo tsela ka moso gona se go apogile a lefatshe leno ka bophara ka kgonagalo ya diphefo tse di mashetla mo dikgaolong tsa gantsi kgalagaji le borwa ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipaballa mo diphefong tseo mo phakeleng gona se go ikutlwatsego le tsididi mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi le bokoni botlhaba ka botlhano go ya go bosupa fa mo dikgaolong tse dingwe gona se go le mololo ka boferabedi go ya go 10. Fa re lebela mo tshokolong gona se go ikutlwatsego le bothitho lefatshe leno ka bophara ka 26 go ya go 22. Fa re lebela ditoropoding mo borwa ba Afrika gona se sepula ko Port Elizabeth ka 20 fa ko Maseru le Manzini gona go tla go apogile ka 25 ko Manzini le 17 ko Maseru. Antari ga mo go le Beira gona se go thibile ka bontlhabong ka 25 ko Beira le 17 ko Antari fa ko Lusaka le Harare gona go tla go apogile ka 20 ko Harare 25 ko Lusaka. Go tla bona dibata tsa Mariko Dar es Salaam ga mo go le Blantyre ka 30 ko Dar es Salaam 22 ko Blantyre.